Siyabonga basabani ibility yana mabe ngambu. So sengiyakuba ngambule utile uto hon. Akathuli ingosi sikusisi. Siyambonga uNkulunkulu ebathandekayo sisesontweni leshumi emva kwaPentecost noma ke sikusesontweni lelishumi nakunye ku-Pentecost, 11th Sunday in Pentecost, 10th Sunday after Pentecost. Siyambonga uNkulunkulu ebathandekayo namuhla angathi umshumayeli utawuthini kepha nje ke uthi uNkulunkulu usinikete konke wasitshala emhlabathini lovuzile. Amen. Kepha thina simphoqile sase sesiba ngemagele eSilamu. Amen. Sena njani? Samphoqa saba ngemagele eSilamu ke sihlanyele emhlabathini lovunzile safakelwa bomakhapeni nemixuba nako konke. Kepha thina we turned out the wrong way. So ngesitawulalela ukuthi uNkulunkulu uthini ngemshumayeli namuhla siyathandaza lebazana ukuthi uNkulunkulu akhulume nami akhulume futhi nabani nawe. Jesu wathi ukoyithatha inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho. Lona umyalo wokuqala nawokukhulu nowesibili ufana nawo uthi ukuthanda amakhelwane wakho njengoba ukuthanda wena. Kule miyalo lemibili ubambelele yonke imithetho nemaprofethi. Asivume intomo lethu siqinisele ngokuqinisekile ukugcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngothando nokuthula nabo bonke abantu. Somanda tsetelela bonke labaphendula ngeliqiniso akasawukele asathelele tona tethu asikhulule kuto asimisa asiqinise ekulungeni konke asigcine nasekuphileni lokuphini nanini ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ekhasini lesibili ku-cue sheet nala embi wethu sisho umthandazo walomuhla kanye kanye. Sithandaze sithi
Nkosi Jesu Kristu, umqalisi nemphelelisi wekukholwa kwethu, sivuthele ngemlilo wemzulu, sithe silungele ekwemethela tindzaba letinhle ngesibinzi, ngobe uphila ubusane ise namano engcwele, uNkulunkulu kunye nini nanini. Amen. Likorasi sithole sifundo sekuqala. We glorify your holy name. Hallelujah. We glorify your holy name. Praise your name. Jesu wathubeka wathi ekucumbeni abantu alibona lifu lemvula liqhamuka
aseshonalanga niyaye nithi itabula iphelelile. Aneva umoya loqhamuka eningizimu umusha niyaye nithi kutawushisa ivele lishisa. Atentisi nekubuka umhlaba nesibhakabhaka niyakwazi ukubuza lesikusho pho ihluwa yini ukubuza ngazelo yantikhathi banawo pho ihluwa yini ukubuza ngazelo yantikhathi banawo Luka makakhuluma kanje ungazuthi ngabule lesikhathi lesikuso ngoba lesikhathi lesi sasivele siprofethiwe ukuthi siyahamba sifike lapho khona into litawujika emhlabeni wonke nawubuka lokwenzela ekhaya eSwatini namuhla kude bengacabanga ukuthi kungenteka kodwa nawuhamba ukhulumana ngaphandle utshela abantu ukuthi phendukani nibiyele kuNkulunkulu isikhathi siphelile kuba ngazuthi nje hawu le ngoma leyo sesinesikhathi siya uthi kathi yaqala ishumayela ngazuthi into leke isayine manje-ke sibithe ukuthi asihlakaniphe sibithelwe ukuthi asivule amehlo sibone ukuthi isikhathi bani manje sikhone uku-interpreta lesikhathi ngomoya waNkulunkulu athi nakakhuluma ngayo umsebenzi wapostoli chapter 2 athi ngesikhathi sekugcina ngiyawehlisela umoya wami kubonke bami. So-ke siyakholwa ukuthi umoya waNkulunkulu noma abanye bethu sebehleli kubo kodwa siyakholwa ukuthi utawugcina wehlele kubo bonke abantu sitokhona nalokubona ukuthi isikhathi esini lesi. Iqiniso liphambi kwemehlo ethu sibantu kodwa solo asiboni. Inkinga yethu sibantu akusiko ungaqonzi kodwa wena ungenzi lokufanele ngabe siyakwenza. Kude noma mbuta namuhla uthi lokhona la endlini ukuthi uyafuna yini kuya ezulwini athi akafuni. Sonke siyafuna kuya ezulwini kodwa kude lokuna kwenta intando yaNkosi alokuphelela. Lasifunze khona-ke ku-Hebrews 11 evikini leliphelile siqale ku-verse 1 umbhali wale ncwadi emaHebheru ngapha ku-verse 1 uthi ukukholwa kuchaza ukukholwa uthi ukukholwa kuqiniseka ngezinto lesethembele kuzo ukweneliseka ngezinto esingakaziboni ukukholwa kuqiniseka kwezinto lesethembele kuzo ukweneliseka ngezinto esingakaziboni. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Athi Paula nakabhalela incwadi yabaseRoma chapter 8 kuya ku-18 ukhuluma indaba yokukholwa athi chapter 8 verse 18 uthi ngiyakholwa ukuthi lolu sizi lokuhlupheka lesikolonyana lungeke lulinganiswe ngatimulo yebukhosi leyakwenziwa kini. So lokhu kukhulunywa indaba yokukholwa. Asifunze khona-ke lamuhla Mosi wewelalande lelibovu kwabashengathi kusemhlabeni lonke lokho bekumele kwenteke kuMose kube bengakhona kuthiwa lalela sikwenakalani ngabalandzela labe bankosha babalandzela bafika netinqola tabo namahashi abo babona kusangani maweni laba bafike bona bakhumukela bakhwini kodwa laba balowela lelilwandle ngoba bebaphethe kukhona. Lokho kusho ukuthi ngokukholwa kude lesingethe sakwena. uDaniela chapter 6:16 Daniela uphoswa emkhosini uMagubesi asaphosiwe ekhathe emkhosini uMagubesi hayi wangangeni edvana ngoba nawukholwa etimeni angeni edvana wangena nenkosi emakhosi yabavala eMagubesi umlomo eMagubesi angamethi lutho Daniela athi bawumhlola ngakusasa bakhaza Daniela aphila adumisa uNkulunkulu athi eMagubesi inkosi ivalile umlomo uMagubesi akakangethi lutho. Shedraka Meshaki Abednego nabo sebabonakala enyela bangena esandleni semlilo nabo abangena ngabodwa nokukholwa ngoba namajala lawa lamathathu wathiwa noma sekukhulunywa kangakanani ukuthi ufune akhonte Thixo athi hayi thina siyamathi besimkhontayo thina angeke sivume ukukhonza
asilalela la empeleni zayo sine angeke sikhonde lethixo losasikhona sine sikhona uNkulunkulu lophilayo sine sikhona uNkulunkulu wasezulwini hayi wasemhlabeni manje lo uNkulunkulu wethu lesimkhontayo utawuzi noma ngabe uyasponsa kunasithando semlilo utasikhipha kodwa akubeka athi nangabe uyenteka angasasikhipi yahlala kunjani ahlala wathi uthi kwakunemadodza langasakha akuthanda nalamhlanje nabazalwane noma ngabe letimo sezithela kangakanani asibambe nokukholwa ukuthi uNkulunkulu wethu akusiye lo uNkulunkulu lo bese uyasiyekelela lathi kuningi ebekangakwenza uNkulunkulu kulesikhathi kumbe bengavibela nalokuthi bahambe lapha empilweni bathi baba lapho bakuthwala amadodza akhunga nokukhunga thandiya akunisela la mlilweni kwefalalela umlilo washisa nabala basibambisela amasana manje ke uNkulunkulu wethu akasiye lo uNkulunkulu bekangawucisha futhi lo mlilo nakathanda kodwa wathi no angeke ngikwenze lokho konke okusemandleni akho wathi kodwa ngakuthi benenjani abantu laba lababone amandla ngitawungena la madoda nasabhe ngingene kodwa la madoda angeke hayi swala madoda angena uphathi mameliso yathi yabula inkosi nephethini zali yabona la madoda ahamba la sithande semilo namangala usilamadoda sekayahamba usilamadoda yabutha kulethi ivuna nalamasotha ayo madoda asabona madoda lamathathu lapha semlilo yini ngasisilamadoda semali ayahamba lamadoda athathiwe inkethambo lekabo shaka manje-ke alokuthi bekangene uNkulunkulu kodwa angene ngokukholwa asibambeni bazalwane sibambe ngokukholwa ngingakhuluma ngithini Luke chapter 5:17 siyabona emadoda ayafika athwele umngane wawo lebekangakhoni ukuhamba akhaza kugcwele akungeneke emnyango nasemafasitelweni abantu bagcwele balalele Jesu imfundiso kaJesu ababathe sitabela kanjani kodwa la madoda bekabambe ukukholwa ukuthi yathi lo mngane wethu akangafika endaba esimangaliso la madoda into kumbe nawo besinele siye kuthiwa la madoda aphuma ahamba abama aya ngaphandle athi no asigibele la ntombi phahle ayifuta indlu angathi usibeyakhiwe ngani kodwa ukuthi baba umsebenzi lomantima kakhulu ngoba asitshela ngalokuthi phela enga-anticipate usataya kusebenza abengaphathi lutho kokusebenza sathi-ke nomashane etanga kodwa ngikholwa nomashane ibhakela nomakhahlela kwenanjani kodwa agcina ayitholile indawo lapha enkulunkulu kwavuleka amngenisa unangambeka phambi kaJesu athi angambeka phambi kaJesu wathi uJesu akabona ukukholwa kanamadoda wathi intombi lakho isiphusiwe mazana hamba ngoba lo Jesu wethu akaphilisi nje kuphela unemandla ukuthi ethathele abantwana phela evini eliphelile lasifunza ku-Isaiah chapter 1:18-20 uthi intombi noma ngabe sekibomvu njengengadi kanti ihlaza kibe mhlophe njengangogwana uthi-ke noma ngabe sekibomvu tshulu kaba mhlophe njengoboyabela uthi nalilalela nivuma uthi nilalela nina-ke seniyawela njani yawuta sivuno lesikhulu kakhulu selini kodwa nangabe iqinisa inhloko nehlobuka ikawudliwa yinkemba asibaleleleni bazalwane inkemba silalele ukukhuluma kwenkosi singadliwa yinkemba ngoba yena yise akhuluma kanje lapha azalo ukuthi sesone kangaka kanti lethembe kangaka ukuthi bayesowele konke kodwa uyayishiya le room lokuthi nanigqoka nivuma nibuyakele ulinganentela nanibukele bahlamba kahle kahlala kuyini uLuka 8:43 solo mkhuluma indaba yakho sibona umfathi kuthiwa besagulele noma open iminyaka lemashumi 12 years opha ngiyabona lapho ngantila mthimbeni usihamba noma kuyibuyisela noma ngenze basidlwane ngethuthi ihlaka besawele bonke basibesahambelele inyanga ahambe konke kodwa ukuthi kwase uyacabanga ngaleli langa wathi kanti asengeke ngiyothenza la Jesu lokuthiwa ukhona nami kuthiwa walela kumthiza nje leso sikhathi that very minute ngokuya mawasibona ena Jesu wathi vela kusemana isaphumile uNkulunkulu wethu
sihlulele bazalwane. Noma ngabe ngisiphi isimo singakhuluma sithini khona kulokho kukhona ikhuluma kakhulu indaba ukhona siyabona indodana elahleka nawufunza lapha kuLuka 15 uthi nayo ngalinye ilanga seyithethile seyimose konke ngoba yacela phela ukuthi ayinikele isabelo selifanayo yayithatha ukuthi wayeyisaphatha letindwadla nokwenta nabo konke bengakwenta ngalolo lifanayo yayihluphela isileli lenkosi yafisa ukuthi bengadlala ingulube lokho singasakhona ukuthi ingulube intshontshelwe nokudla kwayo kodwa yafisa ukuthi bengadlala ingulube ayagcina isambuka ngalenye ilanga semadoda hlupheka kanje ekhaya kababe kunebantu abadla kahle isebenzi kakhona ishaya ama-conflicts in the morning manje-ke mina ngihluphekelayo lana kube sengaze ngidle ingulube wathi la usuka ngekhaya babe ngifike ngitshele ukuthi babe ngimile phambi kwakho naphambi kwaNkulunkulu akusafanele bayodana kusale nje ubangela ngoba lesebenzi kodwa le nkosi lithi nayiqhamuka le ndodana lo babe wayibona ikhahlana wayihlangabeta ngoba nesawu kuthiwa kwahlatshwa kwabanenkululeko uNkulunkulu wethu akasiyelelele into ukasihlangabethe kumele thini ukuthi sisawulunge indlela sibone ukuthi sisukile kuwe njalo ndodana yabona ukuthi lokuhlupheka lomdala ngikuletheleni manje wangazothi uNkulunkulu ukhuluma nami nawe namuhla ukuthi lesimo lesamkwadi ukuthi lesimo kanje naye kodwa lesimo lesi sibida ukuthi mina nawe sisamule ngokuthini uNkulunkulu wethu angeke Matthew 8:18 sisebenzise ngifuna leRoma naso sasigula sisekhaya iyakhuluma lendvuna noRoma isibulesebenzisa sami lesigulayo lekhaya sishiye ekhaya siphathekile impela manje-ke ngicela nje umane ukhulume uthi-ke Jesu hayi ngikabuye ngosiphilile lalela kusethile ntona ethi no ungaqali wena njani uye kulesi sisebenzi khuluma nje live sisebenzi sami sikawuphi khuluma nje live sisebenzi sami sikawuphi isisebenzi lenkosi Jesu wamangala kakhulu angibala amabula wathi ngisho ama-Israyeli angikaze ngubone kukhona lokho so-ke sibitele bazalwane ukuthi kusukela esinzisweni ngasemukela isinziso ibuke ukuthi vele uyakhula nini ngoba lokhu ukukhuluma lonkulunkulu sakhulile enkosini nakathi Jesu beka-ofarate ngabazama athi kumbe utamgibeta unaye ipetrol noma kumbe ufune umbhadalele ebhasini uthi Jesu ngidawoni kodwa uthi no mina ngiyakholwa ukuthi wena khuluma nje leli sisebenzisana awuphi manje sithi ngakukhula bazalwane kulesi khathi kusukela kulesi khathi lasamukela khona inkosi sithi sihlole isinziso yakho ukuthi kusukela leso sikhathi namukela uNkulunkulu noma Jesu nje inkosi nemsindisi wami vele ngiyakhula yini noma ngiyela phansi nangabe ngiyangiyela phansi isala kuphi so-ke kuningi najobe bazalwane singayikhuluma singaqethi inzaba yokukholwa najobe naye uyayikhuluma inzaba yokukholwa amateyu naye uyaphinda lapha ku-14:29 uyayikhuluma inzaba yokukholwa kodwa lapha kulo-14:29 sesibona-ke manje sikhondiswa kusibenakanani umuntu lodawo phanelana kaJesu bathi labafundi bambona Jesu ahamba kwemanzi bathi ayikhona ngeke uzokutshela ukuthi bahamba kwemanzi sipole sihamba kwemanzi kodwa basalokho njalo siyamathi umfundi vele lohlala njalo kusi akhuluma athi Petro ayikho asemkude Jesu ngabe nguwe ngiphi wambeka Jesu wathi akala Petro wakhona hamba kwemanzi athi wagcine ngabona wathi buta ngekhathi kuye wathi bendela ngabe ngibamba ngapha ngenyawo lapha kwemanzi uswini singihamba ngenyawo ngihamba lapha kwemanzi ngentela ngapakala wathatha lesikelele lenkosi wami sibakweni amangala inkosi makhosi yakubuta ukuthi maye ukukholwa kwakho umncane ungathintelani ngathi maye ukukholwa kwakho umncane ungathintelani so angifunile bazalwane nasiphumana
sesiya emakhaya sesiyohlangabezana nalezinkinga zethu sesiyokhipika umnikati wezinkinga sesiyokhipika enkosini emaprocess hayi umshumayelo kamhlongo lona bungasiyena yini le people attending solo la lezinkinga mthungo tabe trothi wena ufuna ukuphela wena trothi wena ubese uyakhala ubese uyakhala ukuthi vele lekinto noma lezinkinga lohlangabezana nazo ngatishiya noma ngasala noma ngicela ukufunza lokho njengoba kubhalwe ukuze lokho lakukhaya sesilapha Isaiah 5 verse 1 to 7 uthi failure to enact and embody justice and righteousness invites catastrophe. Failure to enact and embody justice and righteousness invites catastrophe. Letinkinga letinkulu kangaka sithi menywe noma tilambe kulokwenda kwethu sine sehlulekile ukhona lapho sehluleke khona nawukuba elive namuhla libe njengoba limile sifuna inkululeko yebo fine siyafuna inkululeko kodwa livile Nkosi lithi kukhona lapho nesithole eqala ukuze sithole inkululeko lithi asifune umbuso wezulu kuqala konke lokho kuyentabe sekwenza njalo mhlawumbe sekuyalandela manje thina ngazuthi we are putting the cart before the horse sifuna ukuqala nabo kufuneka besidinga lokuthi asesiqale ukufuna uNkulunkulu kuqala letinto lethu letitawulaze bathangise siwazilethu sime matimba kangaka asathi ikusasa lebana bethu vela basebenza kule mibuso lekhona nabo silile kanjani bayabulawa kwethiwano kanjalo kodwa lithi uNkulunkulu lithi namuhla asingabuyela kuNkulunkulu inkinga lethu lesibhekene nayo letinkinga kude lokwehlula uNkulunkulu uthi yena kuJeremiah 23:29 uNkulunkulu banibona uthi uNkulunkulu enyama yakho uthi kukhona into ekwehlula mina uNkulunkulu wethu akwehlulele kude lokwehlulele ngakho-ke bazalwane kufuneka sende umthethonkonzo kwenta ngomthethonkonzo kulethale ungenzi umthethonkonzo kulethale kulo kuphela kufuneka sende lokulungile phambi kweNkulunkulu uthi-ke lapha nge-10 ngoba uthi no-5 verse 5 uthi ngicela ukufunza lapha ngisibhile lesivini ngisusa onke emanje ngimfalo lokusinza ngahlanyela ummbili ulikhethele uthi ngisibhile ngasusa konke ngasusa futhi lempalo isuse uthi kodwa manje uyaphela kulo mbili ungazeke ukuthi utawuhlangana nezithelo lezincane uthi nabafika ukwenza izithelo ziyaphansi ngabe impilo yami nokuphila nje namhlanje sitholele ithuba ngaphambi kwakho iyadleka yini ngoba impilo yethu ukukhuluma angeke kusisinde uthi Jacob ukholwa okungenamsebenzi ukholwa kwethu akusiba nje umlomo kuphela ukholwa kwethu akube nomsebenzi imisebenzi mayibonakala silandzele manje-ke uNkulunkulu asende konke bazalwane ubheke ukuthi thine esingabe sesigathela sithele letingeni akwelekile isihlahla lesisinye uthole isithelo lesimabako uphinde uthole isithelo lesimnandi sihlahla nje nasesinye simbabe mhlophe leso sihlahla nesithele sithela nje amagrebisi amnandi asithele nje amagrebisi amnandi kathi nawe sithela lamuntu akuvele kwathiwe ukuthi sithela lamuntu ungathi namhlanje isihlahla lesi nami singakha namhlanje yababa kusasa sesingakunandi so akweleki ukuthi isihlahla sesinye sikhiphele lokumnandi naloku bababa asikhathesile asifunda incwadi yaMalaki chapter 1 verse 6
uthi uNkulunkulu angabe ngiyihlo angihloniphileyo, angabe ngiyihlo angihloniphileyo. So uthi uNkulunkulu wethu ubhekile ukuthi silibanga noma ngesibazalwane ngamunye ngamunye esingamhlonipha ukwela izandla yakhe, ngoba akukabhekeli ukuthi sithi simaKristu kodwa sibe selaphinde singahambisani noNkulunkulu. Kulo Isaiah 5:5 uthi manje senginitshela ukuthi nangu intambo lesibhikisayo, ngitambo sisosa ngawususa lothango lwaso sibhujiswe ubhidlike ngolukonga lwaso sinyathelwe phansi. Bese ngethula phela ibhalele lapho kodwa sike senifuna ngasona ngasasa ngabe ukuthi nawo usubhala ema azimona njani. Manje-ke bazalwane esihlahla ukuthi uNkulunkulu singabona lokubuhlungu ngambona ngazuthi naye uyopha ngaphansi kwakhe uthi uke ngakawena. Manje singabona lokubuhlungu ngoba ungathi asisebenzele isihlahla asibiyelwe ufakwe efenisi nalona gesi lapha eDumo electric bath. Uthi vele ungangeni uthi isihlahla sami lesi sithembile uthi sitamthelela sitamnikela manje lethi uthi baba thina kungahayi khona ithemba alikho fika COVID-19 ngiyamshiya baluhlonza ngisomthatha nomndeni wami nginokuthemba phela ukuthi lo muntu yena kangaka utamupha emagrapes amnandi kodwa ngathi uthi uNkulunkulu ayikhona konke lokho ekubhekela kwelinjama akwendeke uthi manje-ke sekulawula isibhubhisi angikawuphila lenkonza nazo manje-ke nakususwa lenkonza bazalwane kutaba nenkingane nkulu. Mahubo 24:7 uthi ingelozi yasimakazi yakha umthangala lotingeleta labo abamesabana. Lo mthangala kasiyo wonke umuntu bazalwane, yakha umthangala yakhela labo abasabasimakazi. Manje namhlanje abazalwane asibonga ngamunye ngamunye sesikuvile kaningi kushiwo kulo kuhloko namhlanje, kodwa uNkulunkulu ikude ukuthi inkosi ikhulumelane kanjena namhla kunami naye sophela. Usithi umfundisi akakhuluma naqala ukuthi ucela ukuthi simuve uNkulunkulu ukuthi uthini namhlanje ngakithi kushela. So uNkulunkulu akakhulumi nathi, ukhuluma nawe as an individual. Ngoba sifike silahle lapheleni bese sithi uvile isethiwa lethiwa ngithi namuntu lethiwa ngini shaka yakho ngini ungayicomparation nayo ngoba le asiyakho malethi ishopo abo bonke abafundisi noma ngubani nayo inkosi yethu yesithathu uyabe ithumeleyo mba iphendule ngeke bese uthi wena azame ikupha lokho babethini noma abafundisi bami abazali bamtshela ngayo siniketiwe lokho ukuthi sibenza ngosona naye imali yasekhaya nje kude lokho elungelo lokufunda lokho bese ucela moya kaNkulunkulu anikeze interpretation yakhe kube lapho mhlawumbe utshela lokucatshana kwami moya kaNkulunkulu akuhleletiwa kodwa wena uNkulunkulu moya kaNkulunkulu uyakhuluma manje nalama ukhulumela in fact before even ufike la usabuka nje nesifundo ukuthi utawuthi ukhuluma uNkulunkulu ukuthi uthini manje asitholeni ngamunye ngamunye ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nathi kangaka uthi umhlaba wonke-ke bazalwane ugcwele kodwa siyayibuka Ukraine nakoRussia kule-Turkey ko-Afghanistan kuyaliwa konke singabala sithi kodwa ungazi ukuthi nasibuya ekhaya singabuya emuva sikhulume thina ikhulume yamenzabana ekhaya siyakhuluma esikolweni seseprimary siyaphinda sinomthola yabanethuba nje wamadoda nomabili amhlophe ngaphethe lokungathi kuyimali lokungaphethe lokungathi kuyidinga which was later interpreted ukuthi le dinga imali lokungathi wathiwa ngolomqondo noma ngolebhayibheli siphethe namhlanje. Wathi-ke somhlolo
wa-advise-wa kulelo kanjani ngokuthi thatha nabo incwadi ungazihluphi anako kulenza ngoba ngiko lokulandela inkinga namhlanje ukuthi sicosha imali namhlanje nazi sicosha ukukhululeka sicosha emalungelo futhi longathande ona sefuna imali ngenje sebentela uhulumende siyakhala ukuthi kasizabana ngabo 3% sibabazo 3% wathi ngabe masiphamisa khona uzomuntu badala kodwa igcine ngokubonga ithola lesiphamisa ukuthi sisithayile ngoba le mali noma sesinayo iyafika inkinga njengoba inkinga yomuntu iqedwa ukukhona inkinga yomuntu iqedwa ukuthi igama yaNkulunkulu manje-ke bazalwane sikuphetha sihlala phansi asente inqubo letingiyidongiweyo uthi lo munye nakakhuluma inqubo letingiyiko uthi umhlaba noma leve noma impilo nje sisaphila nayo eveni eveni of choices uthi lapha sinqubo sakuseseniwa nguwe impilo yakho lokuthi mina ngikhethela ukuhamba naNkulunkulu uyadinga ukuthi nawakhethe uNkulunkulu ude sizathu sekuhamba yena nje ukusibekela ukuthi yadinga thathani na kodwa nasithathe lokho mina ngeke ngimshiye ngohamba naye ngoba kunomncintiswane lesikolo bazalwane lapha ngathi abanye isindiso bayitholela ibabancane basesikoleni abanye bafuna high school ngeke ngibene enhlahla ukuthi ngiphila ngithole ngicabanga iminyaka seyishumini ngofisa vele eqaleni ngoba khona yayo sengikhola so-ke ngiyabona ukuthi ngisho ngidlula emhlabeni ngingamahlangani nenkosi inhlahla leyo wena lowasheshe wayikhona nesimbuzo manje lokubuza ukuthi wendani ngayo ngoba kufunele sebakhona yona wagcina njengoba uyithola manje-ke njengoba uNkulunkulu athi sisemncintiswaneni kufunele sithi sisahamba kule ndlela sathi ukuthi yinde uthi yenza ngasehlane ayihambi nje lapho nakhona ihlane igcwele nemanyeva igcwelela konke lokhu lokucabanga ayisiyo nje ukuthi isimoto akasuswa lakanyena utawuhamba nje kodwa isimo sihamba naye manje-ke kuyahambeka nabantu lesifanele ngabo bonke labangabunyamo yesuku Abraham kusukela evidently ukuthi impilo yakhe khona ukwenza ngokusikhombisa ukuthi kuyahambeka kule ndlela kuyahambeka konke lapha ingane nje masibambe khona nanathi-ke sisagijima kumncintiswana sakhe ukuthi kwahambeka kwaze kwahamba yona inkosi emakhosi ekhona Jesu wayihamba le ndlela wasasa simo semuntu endlela ukuthi sitobona sitawa ngoba kube kwangena uNkulunkulu yositawuzawuvela ukufanele umntwana weva buhlungu ngethi kwathatha simo samngalo weva buhlungu abamkhafulela weva kusingakhafuleli abamshawa ngoba buhlungu weva wangasuku le ndlela wahamba waze wafika kufinishi nanathi sithi asihambe khona size siyofika manje nasagijima imarathoni uyagijima ugijime ngigcinele pace yehlile gcine nje mama thole walking pace kaze so abanye bagcine bawile kodwa umuntu namfuna uNkulunkulu ndawo sinabe seyifundise thole walking pace make sure you walk up to the finish line nangabe uwile make sure you pick yourself up uvuke noma awusakhona ukugijima uhambe uphokotele uze uyofika uyishaya indawo so uNkulunkulu uthi umile Jesu ngale kulungile ukusebukela angakubekile uthi wonke uyasencourage uyasimotivate ngiyabona ngijima sibashaya tana simfake umfutho noma bese siyabona siyazayitela simeme sesisimemeke sithingela fake manje kodwa kuze kuyafika ngose makhosi mina ngashiya impilo yami it's all nasekhaya ukudala it is not time to give up akusiso ukubesela unasebenza nalo kusasiso mama sasibuka nalo sikhathi sosibuka phambili singasache semhlala phansi usho njalo judgment is not
Judgment is not to be understood as God's need to punish or to get even with sinful people. Judgment is not meant or is not to be understood as God's need to punish or get even with people. Rather, judgment is the set of destructive consequences that result from people's own choices. Kungenxa yaloku lesikulandelayo lokhu singalukelanga kakhulu. Akasehluleki bangazuthi kanti inkosi ithethelela njani ngoba ubona ukusibalulekanga siyakuhlulela. Siniketiwe isikhathi siselamhlabeni ngale sekuhle isikhathi. Siyawucela sithi inkosi icela lama-minutes, icela lama-5 minutes ubuyele emhlabeni yokwenzakala. Athi sekuhle leso sikhathi. Isikhathi makunikele. Sesihlangane siyinyakaleni ngamashumi namathi. Asinyakaleni ngamashumi namathi wena kuhluleka nje kwena inhlamvu yakho. Namashumi akwazi waba mhlophe asintevase kodwa solo wena uhluleka kwena inhlamvu yakho. So-ke ke le judgment basalwane siyayithola ngaphi. Ithelelile lenkosi siyawuvele siphakamise isandla ngamunye ngamunye sokuhluleka ume phambi kwabo kwesihlalo sobukhosi. Uthi inkosi kwehluleka kwakho ungekho kulungile kuqondile. Uthile impilo yakho iyabikala njengezinto ubona ngehambo leyathi udebe noyakuphikisa njengelala. Let us make the right choices. uNkulunkulu uyasinda asikhala kuye. Sibuyisela kuye iqiniso. Asibuyisele amasiko eqiniso. Siyabonga ngoba uNkulunkulu namhlanje nakuseni ukhuluma ngakho. Wena uNkulunkulu sithelile lakho ngemahala. Live lakho liyamlila. Usithola isandla, usithola amagama abeyicuba, kwenzela njengokusisemhlabeni. Usithola futhi likhaliphile lonkela, likhaliphile unkhafa nothizwampilo. Sicela inkosi likhaliphile nasempilweni nasempilweni. Sicela uNkulunkulu ukuthi sesilile live lakho namhlanje nakuseni silele. Sicela uNkulunkulu sibe nempilo embi. Singagcini nje ngokukhuluma. Sicela imimangweni lapho sikhona khona abantu bakubona. Emisebenzini bakubone kithi ngikwenza wena. Emisebenzini lapho sibe khona emakhaya abantwana bethu babone ukukhuluma, basikhuluma babone wena uqondo kithi uNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu namhlanje nakuseni usibe ngakhuluma kanje. Umunye ngamunye wethu namhlanje nakuseni ukuthi maye usethapile. Maye usisusele konke lokungabajabulisa endleleni yethu. Wena uNkulunkulu losakhele elubonga wasibhekela. Kodwa thina ngokwenta kwethu salidingeka lolo bonga. Siyacela uNkulunkulu njengoba ngeluhubo lwethu namhlanje Davide lewokithi sikatikhalela ukuthi uNkulunkulu wangathi libonga lingabuyisela kithi. Wangathi libonga liselisukile kuziphimbo ndawo. Sikhulekela nalalive nakithi uNkulunkulu, sikhulekela emndeni, sikhulekela nalabaphethe ukuze uNkulunkulu noma bathinta ngamunye ngamunye. uNkulunkulu babone ukuthi kumelana noma ubhejelana noma kumelana nesihlupho noma besikhulume indaba ngeliso ngeke izisisile. Singafuna sikwete kubuyela kuwe wena kabe sewehisa nabaya wethu wethu bese senza ngokufanele. Singendile cabanga ukuthi siyabonga uNkulunkulu namhlanje nakuseni ukuthi thatha into ngokufanele ngoba wena uqhafa ukubona usifane nesiphethe sempilo yakho. Shisa
simvumela mhlabeleli bese nje sonke sesiyadithandazela ngoba nguloyo naloyo uyazi ukuthi ume ingosi isibusisi uyathi nalo shaya masawa grace amen lokuthi mina ngishaya ini emasawa grace so ngicela ukuthi sisukume nguloyo nje atithandazele uvume mhlabeleli stop Sicela ukuthi sisukume sithandazele bazalwane bethu labasikhondako kuTembilo kusashaywa Angelus. Nathumela baba emhlomo inkonzo iphuma ngapast 12. Siyabonga baba Trengcele nabothathu nabomnakethu laba sinakekelako kuTembilo ikakhulu uNkulunkulu omhle kuletimo lesihle sihlangabetana nato letitimo letibucayi kulesimo lesibuya kuso uNkulunkulu omhle lesingaphumi kiso se-COVID-19 siyathandaza Nkosi ukuthi usigcinele bona futhi nalabo laba silahlekele usigcinele imndeni yabo ngaJesu Kristu Nkosi yethu amen. Ketha ke kumnanzi bazana kushumayela baba emhlomo ngoba siba ne-Dorcas Day siyodlala ngaphandle amen akufanani noma kushumayela dini ngoba siphuma siphathwe indaba so ke kuthiwe ke siyokudlala ngaphandle liculo bazalwane ekuphethe inkonzo 254 Baba mnika kumanda sinikela uwe na Yesu Kristu Nkosi yethu uweze kumthathela uphilako sithumele ngemandla wakho ngcwele sabe sebenzele kuwe Nkosi bakho. 255 Siyabonga
kuchula wa Nkulunkulu lokwenda kwenza konke akuthekile nhliziyyo yonke ngemicabango yethu simathi uNkulunkulu simthanze nenkosana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla